Reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igicamunsi cyiza igicamunsi cy'umugisha kuri mwebwe mudukurikira ndetse mudutega amatwi aho muherereye hose hirya no hino muri aka karere ka Afrika burasirazuba. Reka tubasuhuze rero ibyacu tuze tubagezeho ingingo z'amakuru yiba bigezweho kuri aya manywa ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nshuti bavandimwe, turaza kubana mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye zirimo amakuru y'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko kubikomeje kugenda bivugwa ni mu burasirazuba bwa Kongo. Bidatinze turahera amakuru yacu dukubitira hara mu mujyi wa Goma turebe ngo bihagaze bite. Abaturage batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane. Ubwo mu mujyi wa Goma n'ubwoba nyuma yuko inyeshyamba za M23 zitegujwe kuraswaho mu buryo budasanzwe. Ni igihugu cy'Ubufaransa cyamaze kwifatikanya n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri aragaragaza yuko igihugu cy'Ubufaransa cyamaze kugenda kirakara ndetse cyiteguye gukora ibishoboka byose kigafatanya na leta ya Kongo bakarasa izi nyeshyamba za M23 zikirukanwa muri uyu mujyi wa Goma mu gihe cyari cyo cyose baba badatanze ubutabazi bwihuse ku baturage bagizweho ingaruka n'intambara. By'umwihariko nk'uko ibihugu by'Uburayi birimo igihugu cy'Ubufaransa byamaze kugenda bigaragaza yuko Goma igomba kugenda ifungurwa, ikibuga cy'indege cya Goma kigafungurwa, hagatangwa ubutabazi. Ariko nyamuneka M23 yo ntago ibikozwa. Iravuga yuko impamvu nyamukuru yatumye barwana bagatakaza n'abasirikare benshi hariya mu mujyi wa Goma nuko mu by'ukuri iki kibuga cy'indege cyari priorite kuri bo, ndetse ikaba n'impamvu ikomeye yatumye iki kibuga cy'indege cya Goma gifatwa. Ibyo rero bikavugwa yuko M23 yamaze kugenda itangariza ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ibihugu by'Uburayi bitandukanye bishaka gufungura kiriya kibuga cy'indege cya Goma yuko mu gihe cyari cyo cyose inzira y'amasezerano y'Doha muri Katari azaba agezweho ndetse na ya Washington ateganyijwe kuba ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 azahuza nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibwo M23 ishobora kuba yakurikiza ibyayo masezerano mu gihe byaba bishyizwe mu bikorwa. Ese iyi Goma akabantu benshi bakomeje kwibaza ngo biragenda bite? Amakuru dukomeje kugenda twakira nuko mu gihe cyose aya masezerano atagerwaho mushobora kuza kubona kaga gakomeye ku baturage bari muri uyu mujyi wa Goma, ibintu bikaba byagenda bihinduka. Turaza kugenda tureba muri uriya mujyi wa Goma uburyo bihagaze. Iyi Goma ikomeje kugenda ibakasa mutwe mu mitwe y'abanyaburayi, ndetse na M23 ikaba yabuze ayicira n'ayimira kubera ibyo igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyiteguraho. Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubagezaho. Turaza kureba mu by'ukuri inzira y'ibiganiro iteganyijwe, by'umwihariko abadiplomate ndetse bakaba n'abakuru b'ibihugu, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bateguje kwakirwa hariya muri White House muri Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa yuko rero igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyamaze kugenda cyohereza delegation y'abayobozi bagera ku 100 berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bajye guhagarira isinywa ry'aya masezerano. Ese mama biraza kugenda bigenda bite ku gihugu cy'u Rwanda? Biri kuvugwa yuko naho haba harimo haroherezwa delegation ya bamwe mu diplomate bahagarariwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Bivugwa yuko igihugu cy'u Rwanda nacyo cyamaze kugenda gitegura delegation igomba kuba yagenda yitabira hariya masezerano, kuko mu by'ukuri bisa nkaho ari umunsi mukuru. M23 yo irimo irigamba gukubita ingabo z'abarundi mu bice bitandukanye, by'umwihariko byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko nk'agace ka Kasika mu mirwano imaze iminsi iri kuhabera. Turaza kugenda tubabwira ngo bihagaze bite hamwe n'izindi ngingo z'amakuru agiye atandukanye. Mu dukundire tuza kugenda tureba amakuru agezweho avuga yuko uwo bita Patrick Muyaya rwose yamaze kugenda atangaza amagambo akomeye cyane, by'umwihariko kuri izi nyeshyamba za M23. Imirwano irakomeye kandi irakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Turaza kugenda dukubitira mu bice bitandukanye turebe ngo kuri aya masaha hagezweho iki, cyangwa se imirwano bihagaze bite. Ku ngingo zijyanye n'imirwano rero turaza guhera mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, turebe imirwano yazindutse mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa yuko rwose teritwari ya Mwenga ikomeje kugenda iberamo isibaniro rikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zamaze kugenda zihabwa amabwiriza
amabwiriza mashya ndetse n'uburyo bagomba kwitwara muri iyi ntambara irimo irabera muri teritwari ya Mwenga, nyuma y'uko ku munsi w'ejo batakaje umwe mu basirikare bakomeye cyane, ndetse ibi bikaba bituma ingabo z'u Burundi zisa naho zicika intege. Ariko nyamuneka Igitega hamaze kugenda havayo kondisiyo zikomeye za Perezida Evariste Ndayishimiye ategeka ati nyamuneka mukubite intare za Sarambwe, mukubite inyeshyamba za M23 kandi nimushyiremo imiyaga. Turaza gukubitira muri teritwari ya Kabera muri ya Kabare muri South Kivu, tubabwire yuko Wazalendo na M23 rwose ibintu bikomeje kuba rubi, bikomeje umuriro ukomeje kwaka. Amakuru aturuka hariya muri teritwari ya Kabare avuga ko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'umutwe witwara gisirikare wa Wazalendo, aho Wazalendo na FARDC basubirije inyuma inyeshyamba za M23 ndetse bazambura position zikomeye ndetse n'ibice by'ingenzi muri teritwari ya Kabare. Hari abakomeje kugenda bavuga yuko inyeshyamba za M23 zasubijwe inyuma ndetse zisubira mu bice bitandukanye by'iyi teritwari ya Kabare, nyuma y'uko bari bamaze kugenda basatira ibice biherereyemo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone hari amakuru dukomeje kugenda twakira avuga yuko hari ibintu bikomeje kugenda bihinduka muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Umwuka ukomeje kugenda uba mubi, aho bivuga yuko rwose imyaka ijya kuba 3 aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba mu by'ukuri kadatekanye habe na gato kubera intambara z'urudaca Washington. Ariko amakuru akomeje kugenda acicikana. Hari amakuru yamaze gucika inzego z'ubutasi z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bivugwa yuko hari amakuru yagiye agaragaza yuko hari ibitero bikomeye cyane bigiye kwibasira uyu mujyi wa Goma. Ni umujyi wa Goma mu by'ukuri bigaragara yuko ufatiye runini ingabo z'inyeshyamba za M23, ndetse bikaba n'ikibazo gikomeye cyane ku kuba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa yaratakaje uyu mujyi. Ariko nanone n'abafatanyabikorwa bayo barimo ibihugu by'Uburayi byari bisanzwe bikora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu, bigaragara yuko mu by'ukuri byakomye mu nkokora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ku masosiyete y'amanyamahanga. Nka buriya murabizi neza ko igihugu cy'Ubufaransa kimaze iminsi cyarahagurutse kigasizora kikagaragaza yuko uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri ari umujyi ugomba kugarurwa mu ngabo za leta ya Kongo kugira ngo babone yuko batanga ikijyanye n'ubutabazi. Ariko nanone abasanzwe bamenyereye ibikorwa by'igihugu cy'Ubufaransa muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba bakavuga yuko Ubufaransa bwabuze cyangwa se bwahomiye amabuye yabo y'agaciro bari baragiye bacukura bakabura uburyo azamurwa cyangwa se ajyanwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Rero bakavuga yuko impamvu muri iyi minsi igihugu cy'Ubufaransa cyahagurukiye iki kibazo cy'uyu mujyi wa Goma harimo n'impamvu z'ubucuruzi ndetse n'imari, bikaba ari byo bivuga yuko iki gihugu cy'Ubufaransa cyaba cyarahagurutse kugira ngo kirebe ibishoboka byose. Ayo makuru rero aravuga yuko igihugu cy'Ubufaransa cyaba cyarateguye indege zidasanzwe zigomba kwifashishwa kugira ngo zirase mu birindiro ndetse zinarase ibikomeye cyane izi nyeshyamba za M23 zirangize zirekure uriya mujyi cyangwa se zirekure kira kibuga cy'indege cya Goma, habeho kuba igihugu cya leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagira access kuri uyu mujyi wa Goma. Ese mwebwe mu mboni zanyu murabibona mute? Ese M23 iraza kurekura uriya mujyi wa Goma? FARDC iraza kwisubiza Goma? Biraza kugenda bite? Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako nkuko twamaze kugenda mu by'ukuri tubiyemerera. Tukivaho ngaho igoma turaza gukubitira muri teritwari ya Mwenga turebe amazuku cyangwa se ibikomeje kugenda bibera muri uriya mujyi cyangwa se muri teritwari ya Mwenga, aho bivuga yuko umuriro ukomeje kwaka bikomeye cyane. FARDC biravuga yuko yaboneje hejuru intwaro zayo zose, Sukhoi 25 drone CH4 mu butasi byose byamaze kugenda bizamurwa mu kirere mu buryo bukomeye cyane. Agahinda gakomeye nimwe bavuga ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihagendera. Agahinda gakomeye rero abaturage muri teritwari ya Mwenga bamaze kugenda bagira, biragaragara yuko ibirimo birategurwa cyangwa se ibiza kugenda biba hariya muri teritwari ya Mwenga biza kubanza gufatishwa ibijigo byombi, aho bivuga yuko abaturage bo muri teritwari ya Mwenga bafite ubwoba bukomeye cyane nyuma yo kubona indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sukhoi 25 iguruka hejuru y'ikirere cya Mwenga. Ndetse biravuga yuko imirwano abantu
biragaragara yuko imirwano hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa M23 biravuga yuko rwose ari ibintu bikomeye cyane bishobora kuza gutuma kiriya gihugu by'umwihariko ndetse iriya teritwari ya Mwenga yo ishobora kuza kujya mu kaga gakomeye cyane. Ibi ngibi M23 bikoze nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze iminsi gikora ama deployment atandukanye, cyane cyane ko cyahawe mission ikomeye cyane yo kuba cyagira cyahagarika ibikorwa by'izinyeshyamba hariya mu bice bya Mwenga. Ariko ku munsi w'ejo Colonel Manirakiza w'ingabo z'u Burundi ngo biravugwa yuko yaba yararashwe akigera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bikagaragaza yuko izinyeshyamba za M23 zisa naho teritwari ya Mwenga zamaze kugenda zigera amajanja. Mission bafite no gufunga umupaka bakavimvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye biri mu majyaruguru ya Tanganyika. Bigaragara yuko ari inzira zikomeye cyane kuri zinyeshyamba za M23 ndetse bikagaragara yuko igisirikare cy'u Burundi gica muri ayo mayira kugira ngo kize gutanga umusadara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. M23 rero iyo yafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kujya guhangana n'ingabo z'u Burundi uhereye aho inkomyi zituruka. Igihugu cy'u Burundi cyo cyamaze kugenda kidekarara kigaragaza yuko kigomba kuba cyakora ibishoboka byose. Ku munsi w'ejo rero imirwano yabereye muri teritwari ya Mwenga iragaragaza yuko mu by'ukuri ibi bitari buze kugenda byoroha mu gihe izi nyeshyamba za M23 nazo zaba zikomeje uru rugamba rukomeye cyane by'umwihariko hagati yazo n'ingabo za leta. Bikavuga yuko rero iyi teritwari ya Mwenga ariyo iri kugenda iberamo imirwano ikomeye cyane. Si Mwenga gusa kuko na teritwari ya Fizi naho mu bice bya Rugezi, ibice bya Mikenke, Mikarati, ahari ya hose Bijombo, Bibogobogo, Minembwe kugeza ku karere ka Minembwe. Ahangaha imirwano iri muri aba imirwano nk'ubu biravuga yuko inyeshyamba za M23 n'igisirikare cy'u Burundi barimo baragabanywa n'umugezi Nyamuneka muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero bikavuga yuko bitari buze kugenda byoroha. Ni nako kandi turi buze kugenda tugaruka hariya Kinshasa turebe abantu 21 bamaze kugenda batabwa muri yombi. Barashinzwa n'iki? Bimeze bite? Inzego z'umutekano bivuga ko zataye abantu bagera kuri 21 mu mvuto cyangwa se muri gereza. Bose bari bafite mu by'ukuri umugambi mubisha ngo kuba bahungabanya umutekano hariya muri uriya mujyi wa Kinshasa. Tuza kugenda tureba muri Sud Kivu, tuza kugaruka Irugezi mu bice bya Timbiya, Ngoma, Rudabadaba ndetse ho bivuga yuko imirwano yose rwose yakomeje kugenda ifata indi ntera. Ni mu misozi miremire ya Fizi mu majyepfo ya Kivu haravugwa imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 twirwaneho Red Tabara, aho bivuga yuko rwose ingabo za Wazalendo zifashwa na leta ya Kinshasa imirwano bahitangije kandi ikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23. Wazalendo CPLC, Wazalendo FAB barwana n'ihuriro ry'inyeshyamba za M23, aho Wazalendo wo muri iyo mitwe by'umwihariko bahanganye na twirwaneho M23, Red Tabara ngo na FNL. Ibi bintu mu byumve cyane, iyo yose ni imitwe yitwaje intwaro ariko ibiri muri yo bigaragara yuko ngo yaba irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni nacyo cyahise gituma ingabo z'u Burundi zongerwa hano muri Kivu y'Amajyepfo ku bwinshi kugira ngo zijye guhiga ndetse no gusenya ibirindiro bya Red Tabara biri muri biriya bice. Imirwano rero biravuga yuko irimo irabera muri ibyo bice bya Timbiya, Ngoma, Rudabadaba, aho amakuru avuga yuko M23 yafashe teritwari ya Mwenga ngo byaba ari ibinyoma. M23 bivuga yuko yatangaje ko yafashe teritwari ya Mwenga, ariko ibyo ntibifite ishingiro. Nta buyobozi cyangwa se isoko yizewe y'amakuru igaragaza yuko mu by'ukuri teritwari ya Mwenga yaba yafashwe. Ahubwo ikiriho nuko hari ibikorwa by'indege biri kugenda byibasira ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23 muri iyi teritwari ya Mwenga. Teritwari ya Mwenga rero ubu izi saha iri mu maboko y'ingabo za leta, iri mu maboko ya Wazalendo, iri mu maboko y'abacanshuro. Bivuze ngo nta access izi nyeshyamba zari zagira kuri teritwari ya Mwenga, bitandukanye n'amakuru yari amaze iminsi arimo aracicikana. Hari amakuru rero avuga yuko mu bice bya Rwindi ndetse na Kasika aha naho ibintu bitoroshye habe na gatoya,
ibintu bitoroshye habe na gatoya. Iyi teritwari ya muri Sud Kivu by'umwihariko aka gace ka Kasika biravugwa yuko karimo karagenzurwa n'inyeshyamba za M23 aho kavukire mu baturage bavuga bati nyamuneka ibi ntabwo byoroshye kuko bakomeje kugenda bavanwa mu byabo niyo ntambara, ariko nanone inyeshyamba za M23 zo zamaze kugenda zibizeza yuko zigiye gukora ibishoboka byose ngo zikabahereza umutekano mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda ubura. Rero bikavuga yuko Mai Mai Ngoma Nzito nawe yafashe icyemezo cyo kwerekeza i Bukavu. Baravuga bati tugombe dutangire umwaka, dusoza umwaka dutangira undi, ibice byagiyemo izi nyeshyamba nta gice na kimwe bagikontorora. Ni nayo mpamvu Biroze Bishambuke, Mai Mai Biroze Bishambuke, Mai Mai zo kwa Guido Shimirayi, Mai Mai za Ngoma Nzito, nako Wazalendo za Ngoma Nzito, abo bose bamaze kugenda bagaragaza nyamuneka yuko bagomba gukora ibishoboka byose, baze kugenda itegurirwa akasamutwe k'ibitero bigomba kugenda bihangana nabo muri biriya birindiro byabo mu bice bitandukanye. Iyi teritwari ya Mwenga yo bamaze kugenda bageramo, mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zahagurutse n'imizi n'imiganda zigomba kujya guhagarika kwinjira kwizi nyeshyamba za M23 muri teritwari ya Mwenga, kuko hano niho hari inzira y'ingabo z'u Burundi zinjiriramo ziza hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanavugwa yuko ahantu M23 ishaka gufata ari ahantu hari strategique, kuko icyo M23 izahita ikora ni ugufunga umupaka wa Kavimvira, kandi murabizi neza yuko uyu mupaka hari abaturage benshi b'abarundi bigaragara yuko bakorera ubucuruzi bwabo mu mujyi wa Uvira bambutse uriya mupaka. Sibyo kandi ingabo za leta y'u Burundi niho zambukira ziza ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Sibyo n'imisada itandukanye biravugwa yuko rwose icishwa hariya muri biriya bice. Ibi rero bikagaragaza yuko ingabo z'u Burundi zigomba gukoresha ingufu zabo zose bafite kugira ngo barebe yuko bahangana n'ibi bitero by'izi nyeshyamba za M23 bivuga yuko zishaka kuza kwigarurira iki gice cyangwa se iyi teritwari mu by'ukuri ya Mwenga, ikaba na teritwari ikomeye cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza gukubitira Imasisi tugaruke mu gace ka Bweru, tuvuga yuko umuriro ukomeje kwaka, aho bivuga yuko Wazalendo batangije ibitero bikomeye cyane byo gusubiza inyuma inyeshyamba za M23. Ni amakuru avuga yuko mu gace ka Rweru kandi kari muri Bashari Mukoto mu karere ka Masisi hari kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse ingabo za Wazalendo n'abarwanyi ba M23 bakaba bakomeje kugenda basakirana. Amakuru avuga yuko mu minsi nk'itatu ishize M23 itakaje abasirikare benshi, by'umwihariko muri axe ya Mwenga, muri axe ya Masisi, aho hose niho hari kugenda habera imirwano ikakaye cyane kandi iri kugenda igira ingaruka kuri izi nyeshyamba za M23. Nanone kandi hari imirwano bavuga yuko yatangiye ahagana saa 4 n'igice za mu gitondo, aho Wazalendo batangije ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice bya Bweru. Imirwano kandi yahise ikwira mu bice bitandukanye bituwemo n'abaturage, bituma abaturage benshi bakomeza kugenda bahunga biriya bice. Kugeza n'aya masaha hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri imbunda nini n'intoya byose bikomeje kugenda byumvikana, aho M23 hari amakuru avuga yuko rwose bamaze kugenda batakaza agace ka Bweru, ndetse biravuga yuko umwe mu baturage baganiriye na bimwe mu bitangazamakuru tuba twagiye dukesha izi nkuru aravuga ati nyamuneka inyeshyamba za M23 kugeza ubu ngubu biragaragara yuko zishobora kuza gutsindwa muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, kuko umunsi ku munsi FARDC irarerika ibirindiro byabo hifashishijwe indege ya Sukhoi 25. Sibyo kandi usibye n'indege ya Sukhoi 25 hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 ngo zaba ziri kugenda zicika intege mu buryo budasanzwe, nyuma yuko Wazalendo yagiye ifunga amayira yabo ava i Bukavu abazanira ramforu aha muri teritwari ya Mwenga. Ibi rero bikavuga yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 ngo zaba zisa naho zitorohewe muri iyi minsi kubera ibitero bya Sukhoi 25 by'indege ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bikomeje kugenda bibaraswaho. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga yuko Colonel Nanga yamaze kugenda agaragaza yuko ng'intambara bagiye kuyikora kugeza i Kinshasa, ndetse ng'amasezerano yo no mu gihe atasinywa M23 ntago yiteguye kuba yafasha hasi intwaro, izarwana kugeza ku munota wayo wa nyuma. Ni mu magambo arambuye Colonel Nanga uyobora AFC M23 yatangaje ko intambara igomba gukomeza, nubwo hari abarimo kuvuga ko mu by'ukuri amasezerano ashobora
kuba yagenda asa naho agerwaho. Ariko nanone bikavuga yuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ukurikije ibyo bari kugenda bakora, yaba ibikoresho bya gisirikare bari kugenda bagura, yaba abasirikare bari kugenda bongera ku mirongo y'imbere ku rugamba, abacanshuro bakomeje kugenda bagerwa muri biriya bice, ibyo byose rero ni bigaragaza yuko iki gihugu cya Kongo nacyo ubwacyo kititeguye kuba cyahosha intambara, mu gihe izi nyeshyamba za M23 bavuga yuko zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri zaba zikiri hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Muri teritwari ya Walikale ibitero bya Sukhoi 25 naho byaje kumvikana, aho bivuga yuko ku itariki ya 29 Ugushyingo umwaka wa 2025 ingabo za leta ya Kongo FARDC zakoresheje indege z'intambara za Sukhoi 25 gutera ibombe mu birindiro by'inyeshyamba za M23 mu bice bya Kibati muri teritwari ya Walikale, ariko nanone no mu gace ka Kasopo ahangaha ni muri teritwari ya Masisi. Ubwo rero biravugwa yuko Sukhoi yaba yarashe ibi bice byose mu buryo buri similitani cyangwa se uburyo bugenda abwakuranwa. Bikavuga yuko rero ibi bitero byabaye ahagana saa 3 za mu gitondo, aho abaturage bo mu gace ka Kibati babonye umwotsi mwinshi w'umukara uva mu nkambi cyangwa se mu birindiro bya M23 nyuma yo guterwaho amabombe akomeye. Bikavugwa yuko rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu Wazalendo bari mu mirwano ikomeye na AFC M23 mu gace ka Kibati, mu gace ka Ruberike no muri teritwari ya Walikale muri rusange. Nanone kandi turaza kugenda tugaruka mu zindi ngingo zigiye zitandukanye, tuza kubabwira ibikomeje kugenda bivugwa muri uriya mujyi wa Goma. Goma nayo yamaze kuba kasamutwe kuri izi nyeshyamba za M23 kugeza aya masaha babuze ayo bacira nayo bamira. Igihugu cy'Ubufaransa kiraca hirya kikavuga kiti turashaka yuko mufungura uyu mupaka w'igihugu cya iki kibuga cy'indege cya Goma. Ibihugu bisa naho bishyigikiye ibikorwa bya M23 nabyo bikagaragaza yuko ibyo bisa naho bitakunda, mu gihe icyatumye izi nyeshyamba zihagurutsa intwaro zigatakaza abasirikare bazo mu by'ukuri mu gihe cyaba kitaragerwaho. Rero ngo nabo ntago baba biteguye kuba bafasha hasi intwaro ndetse no gutanga ikibuga cy'indege cya Goma mu buryo bw'amahoro, kuko ikibuga cy'indege cya Goma nacyo kiri muri bimwe byatumye izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zegura intwaro zikagerageza ngo kwirwanaho. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru akomeje kugenda avugwa muri teritwari ya Mwenga. Tureba umujyi wa Uvira bivuga yuko wamaze kugenda ugera mu kaga gakomeye cyane, ni ingabo z'u Burundi zirimo zirirunda ku bwinshi muri uriya mujyi wa Uvira nyuma yuko teritwari ya Mwenga yatatswe bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23. Iyi ngabo z'u Burundi zamaze guhabwa amabwiriza adasanzwe no muri Etona uyoboye ingabo z'u Burundi wamaze kugezwa hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko nanone biravuga yuko umwe mu basirikare bakomeye wari wamaze kugenda yoherezwa nk'ugomba kuyobora ibi bitero yamaze kugenda araswa n'inyeshyamba za M23 hadateka kabiri akigera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo byose